Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm Silo Boy Taylor DJ. So today ngifuna senze i-album review kaSicebi eyiphume ngo-2021 because this ikhona i-feature esiyi-introduce-ile uSpeaker Nawe. So la senza ama-review but senza ama-review o-music ophume kudala nje just senze i-throwback. So ama-video nje siwaphosta everyday still laphana. Masithola isikhathi sokurekhoda la. So ngifuna nje sipele i-album eyiphume ngo-2019. Inengoma eziwu-14 and inengoma ey'ningi ezama-music video because mina as umlandeli kaSicebi I believe iyona best album yakhe, especially when it comes to production, indlela nje ihlanganiswe ngayo nendlela eyareceive ngayo abalandeli bakhe laphana. So ngizodumela lezi ngoma ezimbalwa engangiyithandile. Ngiyazi abantu abaningi ingoma abathanda zaSicebi zikule album ngoba inengoma ezamenza i-celebrate waduma kakhulu laphana. So ikhona ingoma laphana ebizwa ukuthi Ngisemathandweni, ine-music video na ku-YouTube la, leyo ngoma leyo inkulu kakhulu. So enye ingoma nayo yaba big kuleyo album. Ikhona nenye okuyiyona ngoma kade kuyingoma akahleze iperform stage ingixolele laphana nayo is from that album le ibizwa nge-Ride or Die leyo. So ingixolele i-music video inama-views aqinisayo, nakhona u-live wakhona-ke kaqinisa ngempela. Buthi kuyewana inhlanhla ukuthi umbone eperform stage ingoma engaphumi engayiperformanga estage. So enye ingoma leyo engangiyithande kakhulu. Khona enye ingoma eyisike yena muhle, there's another song leyo ekhuluma ngothando because ingoma eningi zaSicebi bekuyingoma zomjolo-ke nje. So umuntu edehlezi-ke ekhulumela ngengoma zomjolo, eduduza labantu abagwayo laphana emjolweni. So nje ingoma zakhe abantu abaningi vele-ke abalalelayo abantu besifazane ngoba hlezi zikhuluma ngomjolo. Ubhuti wami okuyena lelo masikande kakhulu intwana yami laphana uNhlaka uyona encane. Ngathi bangibuze ngoSicebi ngisanda ukuzwa ngayo, I think it was around 2020 because uSicebi ngangimzwe ngo-2019. So manje mangimbuza ngoSicebi ngithi mina injani insizwa, ngizwa ngathi iyashaya ngempela. Wathi no, hayi uyayizwa kodwa inkinga yakhe iculela abantu besifazane, so yena ulalela ingoma zey'nsizwa. So wathi hayi indaba kaSicebi akayingeni-ke. So yinto engiyikhumbula ngey'ngoma zakhe eningi, ingoma ey'ningi zakhe zi-romantic but ikhona enye ingoma laphana i-Friend Enemy ikule album nawe. Enye ingoma laphana ikhuluma ngalabangani laba, abangani abasazithi abangani baphinde bebezithi ilabangani abashopha uma bezoboleka imali kuphela, yabo labangani abayuzanayo. So enye ingoma nayo eyonomlayezo kakhulu, ilapho nabo bamqaphela khona ukuthi no uSicebi I think when it's come to i-pen laphana i-songwriting nomunye umuntu onamandla kakhulu ngoba laphana wayesafika-ke. But into engifuna ukuyimenshina kakhulu kwi-production yakhe laphana, wayesebenza nabantu abawo-producer abastrong because khona lo bhuti lo obhigi kakhulu ku-bass guitar laphana ubizwa umsholozi ya. So umsholozi laphana wayebambisene neqhawe leli lingasekho laphana, ubaba lo Maqhudu uKhabazela laphana. So i-production yakhona I think indlela ehlangane ngabo i-team ayihlanganisile laphana. Bakhona abanye oJay Mbuthuma laphana okuyibona abantu abakhona production, but laba abawu-2 bashaya ama-bass guitar and i-album yathi silaMaskandi ivamise ukuba ne-bass guitar eyi-1 but le inabantu abawu-2 abadlala i-bass guitar. I think that's why isigqi salo album kunala amanye ama-album alandela, khona ama-album amanye abig mhlawumbe but lena isigqi sayo si-different and I think that's why ngithi yona best album yakhe uSicebi. So bengifuna nje sirate kuyona because sisaqala sithi mhlawumbe siyasamukela isimo sabalandeli because kusanda ngidlula umusic wakhe ngike ngathi nje uku-avoida ukulalela ingoma ezinoSicebi because abantu abaningi bebebuka especially kuma-comment laphana, uma uthi udlala ingoma ama-comment laphana. So voliqale phansi ugoye kuba ngade into again. So I think saqala samukela isimo sabalandeli and ngiyafisa ukuthi abantu abaningi aba-stream music beke bethi benika isikhathi nje belalela album indlela ehlanganiswe ngayo laphana. Ikhona enye ingoma ethi Ngibuka Emehlweni lapho indlela yoshuni nendlela lento ebizwa nge-duet lapho ucula ngama-voice amaningi laphana, indlela o-alto ubani. I think akekho umuntu ophinde efike kulelo zinga lamaskandi laphana, umuntu efike eshaya ingoma iphinde eshaya ama-backing iphinde eshaya i-bass and stuff. So lapho into ade egude kakhulu ngayo. Enye ingoma nayo outstanding kulo album nayo. Ikhona nenye ingoma laphana ethi ukwenze kuyashiyana laphana, ethi ibuyele kwi-ex yakho umuntu usayifuna. Ngiyakhumbula leyo ngoma iphuma nangomunye umuntu nami iphuma kwi-breakup ayenzinyana lapho. So hayi nami leyo ngoma ngangiyiduduza ngayo because ikhona omunye line okuleya ngoma osikanye uyiphinde uyithola insizwa efana nami laphana. So hayi nami ngangilo ngishilo okuleya ngiphuma kuyena, ngeke ngisakhuluma kakhulu ngoba ngabo angifuna ukugeqa amagula. But enye ingoma le big and nayo eno-music video ayishuthele laphana eMsinga kulela bridge labo lelihamba imoto eyi-1 laphana. So nje enye ingoma nayo le eyaba big and-ke ama-numbers ku-YouTube ungabonile after i-funeral aphakamile, especially lo music omdala because abantu abaningi bebekhesha kulezi ngoma mhlawumbe ephume ku-national anthem kube khona ne-True Colours ama-album a-2024 no-2025 lama-album amaningi amadala bebengawazi. So I hope abantu bazoyithola mhlawumbe le album belalele yonke-ke
And I notice akhona amanye ama-album angaveli online because ikhona i-album efana ne-Home Alone, ikhona i-album efana i-One Night Stand, I think around 2022 no 2024. Awungaboni online noma mhlawumbe asekhona ama-issues akhona mhlawumbe abantu ayesebenzisana nabo leso sikhathi. Hopefully mhlawumbe azobuya ama-album wonke online so that abantu bezokwazi u-catch up abalandeli nabalandeli abasha laba abafika abaqala ukuzwa ngayo after i-funeral. So nje bengifuna senze i-review yale album because I feel like i-album ay-powerful kakhulu. So as abantu abama-fans amaskandi, I know iyohlezi especially enhlizweni zethu. And ukhona into eshiwo lapha nokubhudile omcine ukuthi no bazomenzela i-tribute laphana kwimpucuzo festival lezobe laphana eThekwini kule weekend esayikona lapha nomhla ka-29 eMoses Mabhida. So ikhona i-special moment ebekelwe yena because bekade bookiwe, bekade i-headliner impucuzo festival. So bekhona lapha umuntu ozoperforma. Uyazi uyabona isikhathi live performance ama-artists amaningi amaskandi mayiphefuma lapha ne-stage i-mic ayevala because abantu abaningi lokuperforma e-stage yabahlulayo. So uSicebi bewu-one of the few mawuza impucuzo festival behlezi selikubona yena because umuntu ofike hlala u-live lo wangempela-ke. And ikhona enye ivideo yakhe engiyibonile laphana kade yenze khona u-live kule show ibizwa nge-Maskandi Live Sessions laphana. Ngizoshare laphana i-link yakhona ku-description so that abantu abaningi bezophinde beyibone ukuthi no I don't think sizophinde simbone omunye umuntu owazi ukuperforma e-stage njengaye. So nje ibinzima kakhulu le nto when it comes to i-performance ye-live ngoba creativity nje into eningi bese ngiyimenshile kule video engiyengayenza before, but le bengifuna senze nje le album le Ride or Die eyiphume ngonyaka la ka-2021. So for ama-fans amasha I think le ngoma kusamele be-streame nje zonke iy'ngoma zimnandi ziningi. Khona ezinye iy'ngoma ey'fana no-Affection ngeke ngikwazi ukuhamba kuzona zonke, but there's one song ayeyenzile laphana ingoma yensizwa wakhe le since bathi uculela abantu abahosisi labana abantu abawokazi laphana, but ikhona laphana ingoma ithi noma ungabiya songena ngenkani. Lapho-ke ilombona khona ukuthi ngempela lensizwa yasemsinga ngempela lensizwa le kwakophi laphana because lo ngoma-ke leyo iyahlaba ngempela. Ikhona laphana insizwa ayithe ukudla. Khona lento engisanda ukuyizwa eseshona ukuthi bekade ene-beef noDuma Kahle. Mina uDuma Kahle iqhawe lami-ke noSicebi beyiqhawe lami bengayazi lo beef, but ngiyawakhumbula ama-line amaningi kaSicebi laphana bephinde ebekhona la kadisa khona, but bengazi ukuthi udisa abaningi. So khona la ingoma ethi-ke ngiyakuzwa bethi ugudi nangepeni, bathi ugudi usonzima nangepeni, kanti basho inkondlo zabantu lebafeaturisha. So mase ngipick up late sengiyabona okay wegadla kwiphathasi laphana, but iphathasi-ke nayo enye artist engilithandayo noSicebi-ke nabo bengazi ukuthi bane-beef. Ngiziwe nje sekulethe because uSicebi ingoma zakhe eningi ingoma zothando, kuyingoma e-romantic. And ngama-music video bamele abantu bamaskandi lapho ngisamile washuthile ama-music video nanendlela kade wazi ukusebenzisa ama-influencers lawa khona la maskandi lakho abantu abafana boKhuthuza, abantu abafana nabo-King Nuba laphana. I think iyona ndlela kade acreate ama-numbers kuma-videos akhe. So umuntu kade i-creative kakhulu and bebe-strategic kakhulu. Ama-plans ade besenawo khona interview yakhe ade ngiyibuka laphana ade yenza nayo before leya show leyana i-Maskandi Live Session laphana. Ama-plans la uthi no lento perform stage bekuyinto kade ithathe sithi uSijava, I think uSijava usebe on stage for 5 years eperforma nebhendi. So uSicebi bethethe no ufuna ukuyithatha nale yakhe enze itho ebekhona nase-Cape Town because beqale eThekwini wayesangakubo. Then this year bekade yenze egoli leya show yakhe le ibe live laphana ama-show because beseqalile udlala ama-show live. Akuyona-ke into easy, abantu abaningi bamaskandi bayesaba lo because bayasaba i-mic barekhode i-studio kuphela nje. So uKing Polite laphana ubenzima kakhulu. So nje silahlekelwa kakhulu umaskandi, but ngizoyivala lapha ivideo yami because ivideo it's about album not into eningi. So abantu aba-check i-album I think isekhona ama-digital platforms amanye. Mina ngibone ku-YouTube Music isekhona laphana i-Ride or Die ephume ngo-2019 album kaSicebi. So yeah, vala lapho-ke ivideo insizwa yale msinga laphana bambiza ngo-GSG abamazi kangcono thina besimbiza ngo-King Polite-ke ya ayikho esoyisho. So siyivala khona lapho, sekhona ku-Twitter ethi Speaker Nawe, sibe khona ku-Facebook Speaker Nawe, sikhona ku-TikTok Speaker Nawe Show.